Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki nong ilam shnong jong kanong Sopo, ni kabala tip ru kum ka apa mau prem, kila penpau ya ka jing sngolungo bat kendet. Haba ki nong le yathok shongkurem ha Greenwood Resort, kabadan khana para Riboy District, kabadan markhab bat ka jila Assam. Ki klem pentep sa kasnong hakapor baki mi bat hakapor baki wan phai sa posnong kabalawan ra jing sep tieng ikinong snong hadien ba we nong shet hakata jaka khawai ulangat haka jingpang COVID-19 haba bot din ni jing postat jong ne khunyang jingpang naka jaka bale etho ka Batisi TV haka khandai terik unai tong arjar arpo kalayo pani kendo ikinong ilam snong apa mo prem ki ba kan thop ba Johnny Kharmolong ubrai urang ba snong nang tau ba H dan tetiang beri uskat trisnong ba Richmond Karbudan ubadai uskat trisang samlasnong bat ka anggan wadi wat lagi ni khatsan ngon kiyo negatif habala dep bentes yaki bat la pensa aki ha sauli hendai kinai lam snong ki sautieng namar ui naki ulalej ban play kedukan ha khandai lan ha kejuk kapor kila kentui ki bo district ba ken panda ka jing tho ru na kinai lam snong ha shwa ba ken ajing bet ya kinu ki break batmu ban lej Syaki kam khawai ni sabar ke celak nang bakasnong kan le wadan kam. Halor kani ga jinglek yang ki sathia de ngi kasnong ndan jikte be mar katkum ga jingtip jingi yo hadin miklawan etho ngi yo jingtip ni para marjan lawan man selok mi ba kita brew balik sathia balik etho spok khana pra po great shot aga jingsia la den bentip saya kasnong Suau kinwan gila pendep senong daya kesenong klam pendep halor kan ga yu jinglet yuki tingin pendem jore kan nomor saga senong jingi kalau lang kidon bolong slop area bi tara kawan ni jingpang ni mat kalaman kharit lut nomor kia senda gi yang jing ni ke senong nomor klamon itu di wan itu man ke senong ni la man te lakam kan dari ke senong pendep sulit sendat leit bure por guan bure klam pendep ya ke senong tinggi nong kam senong na so iwan nong so jinjar nong kan ya mau bani positif te semong menurut tang isu so tieng marangi masentep lalai mar atau yang tang iklam nong sepo isu keran itu padang tu kena oleh itu bau dei ban let song quarantine dei ban itu sepo accessible balik check up hadian kato de ka sarkar kan le menuntik kan phak song quarantine stage po sauli ne sei te gitu dan segi lain o saungut ki nong trei ki batrai hayeng jong ki gitu ngila phak nong ta ban phatas bikin song quarantine sai ki ro akit sisa sauli bare nang ni song de sunrang interi de ma lasmia bikin nong song mentai la de ban te lakam khnang ba kumgini ni jungja kan jaso mga karpat di nong senong ne jong ne kathan nong sopok prong prem ba kwa ban le kanono kam komeng ni por ni jungpang wa safyang ya ri kasi jongi kile ban sim sha ka permission ka senong khnang mi ngindup tip ka i kwa ban le khnang panomi no ka kunum kanram senong thau khnang ka senong ka thau ni be ya nanti di pada ini maksudku ini banyak terhilang loh kesenong bagi don kono tu dah kali depan permission sama kesenong kenang bah ini lawan peniat kam bahas kesenong kum kesenong ni nak kerpat ya bor sarkar bikin pet perman bah bikinnya trade rengkat bah kesenong kenang bah kono kenemuan kono ke sosi mau ni kuning pang gua nang kiong ni kat kemudian jing temtal apa isan penyu nang mono tingi ngasong ile kat bala ban sanitizer gi kendo gi kiari yang berkat man ka arsin sitio dekat op ngila nak snong ni penbiang ni di pak sanitizer di kena snong ni te hadin belajar begini dengan satu hadin kata bapak semulimo ya snong kata yang ibrok kan ba hadin belajar kisate tidak tu kumbang itu bentar de kapat poi kata kaput te ngi hadu mentang padi ajing tebru monu biyo poster monu bumyo ngi situ tang kita mat ka ar pada bagi dai na kata ngin
te kat bangila mak senong tinggi dang ya lehi ya menti fa menti social distance ya yu ya lehi tagi protokol ke bagi depan phone ya lehi ya semani te bos kongsi tang kata ke porba kumnu porba ki file ki apply ya pas kasenong kim consider mo porba mut dafi apply ke pas temut man ko por naliang ke DC office nga kerpat di DC Badan Buram ba in consider mo kasno bangir mintet mono ba file mono ba ya apply pass na kumno ki LHA ki kumbangi tip nigi bagi ko bor ngi kia yo ka pass tamen le one week te bawan phai ba de ya ka to ngi tip hi tementang jinglek sofa jom ki pengat jencar ngi berobat kumbangi tip te gila don quarantine center Uwe udi kidan am ki pendet mah. Kili ba na senong. Oh, uwe udi nang nina promo. Uwe pada udi na mau buat. Ni nak senong ngiladon ni ketua COVID-19 Management Committee. Te ni borok ni trilang buat ketua committee. But ya kini kecingca bagi ya tho belada ya tho. Tinggi dan bak begini ki member jungi jangka COVID-19 Management Team. Te kila don begini ki Asha ki Agarwadi balai bagi ya ho door to door you fi yes you te lingba jong ki hing ya tep ya kani ka jingja bagi la kila ya tho dam tan tu te mar sentep lingba jong ki te yawan ngilai mangi daga tu team daga management team jungi jong COVID-19 ngilai lek berakhot te ngikot you tu kpa tingya keren you ba kalau mumti bapia wan nang tena Greenwood Resort kumbangi ia kot kubor tingi sukwa tang kata ba finia long for our safe side bangin finia le nam ta kanika test ba kan long confirm yang iru mo te hatu por pada ngi sutep tang ya kata ko batai skati jongka sang somla jungi tong tu yu brio wa katang yu humnat mo humnat uta tamu u hi balik porbangi pak phone yu udan sepibi hadukan jong-jong na kumtahin na kumtu. Pi teka sudwa yu belai ba kanungat kanu kajingjahang ni kanu ga positive case belai ba kelalung ki attach bete. Uwe kundu tu mut ka bu jingma kan. Te kat kumbangi tep mangi kat bagi bangi sungthu nang ni ba hadu menta tak padon kanu ka positive case ang ni snongi. Te kajingker padet naliang ka snong jongi ru ngisu ang betang kata ba ikuntu ya sarkar ba mo ka jingkapar nang naliang jogi ba kini ban consider lang kaya kasnong ba kum kani bagla aja ti ya kani kini ban tela kam hadar kum ba lasai kinum dan benut ban le biang kum kani kakam ne fiom no bale kum kani kham tam kum kani ka jingpang ka ba sapriang stat mo te isu kerpa ya sarkar ba kini ban pe ba mo kini ka Cuma kau jingit tu jengki kau arfanya ujun, kau jing tip kau arfanya ujun. Hari kau jing tip apa senang kau hadin setiau tek ni tip. Hadin kau jing tip juga senang kau jing tip nak kipai ba, kipai ba kelai itu. Kelai pentip ki Asha, ki Aganwadi, kelai pentip yang kau senang. Kau juga yang kau help badan hang dia. Tina kau yang senang kau jing tip jengki kelai phone ni 108. Kau di tu sini deh. Hari kau phone ni 108 tinggal phone ni ba. Nra ikini ki stay sa civil banda ki banam kam ti hadin jing badin tu pat kilara ti bainak dia kilawan phai no kini baru kini ka sanut kidan including ya ki staff kilawan ilam siang ti hadin sisi asi maklanga kilawan shaw yang kini hadin barat lejar jing yo positif na kini na way staff na kana parang te ti ilam yang kini sa IM station usawi ti kat komjitip adi kata bahwa cukup por ngidan kat sangat hang dia ki batas sang dekat area apa ka darbash dong nang sopo apa mo prema ba ka cukup por dan sawai pon tu bana mau ba nang te ya urut menen ngila phone si benang kam si ki badi ban concern authority bahwa cukup por phone yang sedang stay ya secretary yang stay phone stay tinggal try la ilam menen urut sa content center nak sebenang kam kila ilam gini kat sangat banang ni mah ki sakut sa uway basa mau ba stay basa baha opok mau ba dar prasno di uru menden kila ngila phone ya ki berban phone
Tengah saya kila ilam. Mak kila phone di macu menurut ang suan kerja di kum ka yun nga phone ni doktor bapak yang zon fu ngila ai ka address bak teng itu. Bat ka strong ni trai na ba ki kumba ka government ka phai ki return ni sia ka senang. Dia kerja ke por ki ka senang pat ki trai bat ki lang baru akan berdan dia ki follow up pat ki bawa national return ni. Bat ang pat yakin ni ki ba jam mata khasan ngot khat we ngot ni sepngot ka kat badan. Ngim dan information ai nak dia senang. Long bagi let meno ki wan meno. Takan kada jeng kerpat lom ta kan lara ka government lai long ki ka sarkar kelai trai lang mak senang baris katu ka phai di tani. Hak senang. Ti menta ban follow ni la follow. Ti ban follow ki la follow kata. Ni ka ba pat menta ko mi ki pass apa long ki per ki decide long ki decide ka bah ka de ben decide wa. Tapi kompetitif aja ka senang ka dia. Hadirin bal aja gini fin tip ya kesnong menta kalong dia. Yang kesnong kalong kam sai kan. Kum no hadin stiu tip hadin stiu la ka jam tam ta. Kat kum jitip jong tang uwe ni ki umnat deh, umnat. Tu lawan PB tu. La pendudukan la iu. Kat kum jitip tang tau uwe mengi alat ben katang yuta. Menta gidan IM Sauli kat kum ka jitip. Hai. Ki quarantine setay. Ki violet kidan khat wengot bat ki staff kidan saungot. Ki staff ki la play lang hayeng haka guest house jung ki ti ngi hap lang ki ban test ban ka jumpa ban quarantine kan. Kata tin naturally baru ngin tiang be lang di mangan mo filter. Kadang ni ka jing tiang ti tag menta kada dalam kepala ti long mau dikila ben lek kenja random test nak liang ka sarkar sibuk pencu cek marba ngimtip deh kan di simpang kumnu kawan kumnu kan iu kata hadin ka nuan kata dengan kerpat ya ka bor badi ban page lada kala ban testin ban le random test ki nong song wai namara teng mo ko ong teng ngimla ban tip te ki ti ki yo kai tlain ki immunity te jadi ki ba ye dei bat ki pat ki long kum ki carry kan sto ki carry haki ki pat ki opang maki ki mi opang kalau kita teng kan ni jempang teng kerpat lada kila ban le lama random test kan ba kadang ban light gini itu. Kajingjia kabayo pang COVID-19 tingi kam declare mo ya kata ngimtip badai COVID ne bomdai ngimtip. Tambah hadin ba kami katu ka kubor hapo long time ba arngut kitu ki chef ki bayo ya kata kajingpang kidai ki balai atan ya kajingnya tho jam kini. Te ngipat ngimtip hiala de. Tangba ki pajba jong kani ka snong i kilemi sya surak. Te ki beneficiaries jongi kumangi ngi si tackle beneficiaries ki phone ki beneficiaries ngi te ki daya phone ngi tingi ngi shumi bet ngi wan ngi khot irang ba snong ngi khot ka health department bat ka jinge trelang jong kini ngi lala ru ban sei ki bru ki badon hang ni nang ta ki tu ki staff ki batrai hang turu ngi la pensiong karantin no ha ka tu ka jaka te ka sawan na ka kali sarkar ka sakit tangkat ta mangi nang tangim dan benta shu hang ni long ba ki yak mi shini sha surok ki mi ha ndai bagi mi bon breu long ki batip kan ki batip kilay karan sini syatay kalay don ka jing phone tinama ki beneficiaries bagi pajba majuti ki download ka phone number jongi jong rang ba asnong jong ki angan wadi asya ki don bet tika dei ha katuhi bagi contact makin re mangiling ngim datip hare tiki ba tip ha ki dei kini ki besong hang ni long ba para marjan par kini ki parajat parado jong ki kham tip ba ngi ka khubor ki bang ngiyo naki kabawan pharu ngimtip tingi rungi ngimtip hi baki don kata kajing te aku remne ke namar khamdan batip menu-menu re kata te kata te kalade tang kajing susu jungki